So let's pray and we share the word of God. Kadusenga nyuma dusangire ijambo ry'Imana. We thank you, Father God in the heaven, for the precious time you have given us. Data mu ijuru tugushimiye umwanya w'igiciro duhaye. Many times we are busy with our flesh. Inshuro nyinshi tuduhugijwe na kamere yacu. But now you've have given us this time to share the word of God. Ariko waduha akanya ko gusangira ijambo ry'Imana. This empowers our spirit and we become clear for the will of God. Ibiduha imbaraga zo mu mitima yacu kandi tugasobanukirwa ubushake bw'Imana. May you bless us who speak and all listeners. Ndumugisha bari kuvuga ndetse n'abaduteze amatwi. We hope the Holy Spirit will guide everything. Twiringiye ko Umwuka wera aza kuyobora byose. We pray believing in the name of Jesus. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Now we are going to share the word in the 1 John chapter 4. Ubu tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana wa mbere ibice 4. So it is in the 1 John chapter 4 from verse 13 to verse 18. Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18. Here Bible says, by this we know that we abide in him and he is in us, because he has given us of his spirit. Iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe nuko yaduhaye ku mwuka wayo. Verse 14, and we have seen and testify that the Father has sent the Son as a savior of the world. Umurongo wa 14, natwe twarabibonye kandi duhamya yuko data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Verse 15, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. 15, uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda, Imana n'urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in the world. Ibintu byo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka kuko uko ari ariko turi muri isi. The last verse, which is verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. So in this country of ours, the true information is that 90% of the believers are Christians. Mu gihugu cyacu 90% y'abizera ni abakristo. So the half verse of 18 says that we may have it says that we may have the boldness in the day of judgment, because as he is, so we are in the world. Umurongo 18 bavuga ngo kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka kuko uko ari nako natwe tumeze muri isi. So I'm not sure that 90% of the Christians are true believers. Sinizera ko 90% y'abizera ari abakristo b'ukuri. Because the big number of the Christians in this country still have fear, and they have no boldness in the presence of God. Kora ko abizera benshi bafite ubwoba kandi ntago batinyutse imbere y'Imana. So Bible says that many do the great things so that they can be accepted by God. Bivuga ko abantu benshi bakora ibintu byinshi kugira ngo bazemerwe n'Imana. So they pray harder, they do many things with effort, and they pay much money as offering and tithe. Barasenga cyane, bagakorana ibintu byinshi umurava, ndetse bagatanga ituro n'icyacumi byinshi. But when we go back to these verses, we can see the boldness to the judgment of God is not from the works of human. Ariko dusubira inyuma dusanga ubushizi bw'amanga ku munsi w'amateka budaturuka ku muntu. Actually, people are deceived.
ubusanzwe rero abantu barashukwa. The course of the world is to do something in order to gain the other thing. Injyana y'isi nuko ari cyo ukora kugira ngo ugire icyo ubona. It is called maybe win-win. Ibyo byitwa buri wese kunguka. But this is different from the world of God. Ariko ibyo bitandukanye n'isi y'Imana. In this world of spirit, we don't do to gain something from God. Mu by'umwuka ntago tugira icyo dukora kugira ngo duhabwe n'Imana. So but we do just receive the love from him. Ahubwo twakira urukundo rwayo gusa. Because humankind fall in the deceit of Satan. Kubera ko umwana w'umuntu yaguye mu bishuko bya Satani. It is written in Romans chapter 5. Byanditswe mu Baroma ibice 5. Verse 18 says, therefore as through one man's offense judgment came to all men. Umurongo 18 uravuga ngo nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye icyaha kiza mu bantu bose. Even so through one man's righteous act the free gift came to all men, resulting in the justification of life. Nako gukiranuka kwakozwe n'umuntu umwe kwahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. This is the secret which has to be revealed to all men. Iri ni ibanga rigomba guhishirirwa abantu bose. So that they become free from the condemnation. Kugira ngo bazabaho ku rubanza. And the fear towards the judgment which will come. N'ubwoba bwo gutinya urubanza ruzabazaho. So actually we have the similarity like the living things. Ibinyabuzima hari ibintu byinshi bihuriyeho. So we are born like the animals are born. Tuvuka nkuko n'inyamaswa zivuka. And we grow. Tugakura. And we produce. Tukororoka. But here all the living things need the water and the sun in order to live. Ariko ibinyabuzima byose bikenera amazi ndetse n'izuba kugira ngo bibeho. You see the animals go to the river, to the water to drink the water. Uburyo inyamaswa zimanuka mu migezi zigashoka zigiye kunywa amazi. There are those who eat grasses and others which are to eat meat. Hari zirisha ubwatsi ndetse akaba n'izirya inyama. And the roots of the trees, of course, they absorb the water from ground for the trees to live. N'ibiti nabyo binyunyuza amazi yo mu butaka kugira ngo ibiti bibashe kubaho. But there is the difference. Ariko hari itandukaniro. There will be the end of living things. Hazabaho iherezo ry'ibinyabuzima. But no end of a human being. Ariko nta herezo ry'umuntu. There will be eternal fire, eternal destruction. Hazabaho umuriro w'iteka no kurimbuka kw'iteka. And there will be eternal life. Hazabaho n'ubugingo buhoraho. I mean to the humankind. Ndavuga ku nyoko muntu. So for the humankind to overcome the judgment, they try to worship God, to praise and pray. Abantu rero kugira ngo bazange urubanza bagerageza gusenga Imana bakanayiramya bayihimbaza. Besides the thirst of the water and the hunger towards the food, we also thirst for the spiritual things. Uretse kugira inzara y'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa usanga dufite n'inzara y'iby'umwuka. So here in John chapter 4, Jesus met the Samaritan woman. Muri Yohana ibice 4 Yesu yahuye n'umusamariyakazi. So and Jesus was explaining about the water to everlasting life. Yesu aramusobanurira ibijyanye n'amazi y'ubugingo buhoraho. So but this woman was ignorant about this. Ariko uyu mugore w'interabizi. She was asking, where can you find this water? You do not even have the pot to fetch the water from this source. Yaramubajije ati amazi urakora yo kudafite n'icyo kuvomesha muri iri riba. So and Jesus was explaining how there are two kinds of the world. Yesu aramusobanurira yuko hariho isi z'ubwoko bubiri. So the humankind, we are not satisfied only by food. Inyoko muntu ntabwo tunyurwa n'ibyo kurya gusa. By drinks. N'ibyo kunywa. Sleeping. Kuryama. And reproduction. Ndetse no kororoka. So we have also the hunger and the thirst to the spiritual things. Tugira n'inyota ndetse n'inzara y'iby'umwuka. So it is written in Isaiah 55. Byanditswe rero muri Yesaya igice cya 55. So the problem of people, even if they have this thirst and the hunger, they try by themselves to quench their thirst. Ikibazo cy'abantu nuko nubwo bagira inyota ndetse n'inzara bagerageza kuyikiza bo bwabo. So but here there is an exact way and the true way to the solution of this problem. Ariko nari inzira nyayo ibasha gutanga igisubizo cy'iki kibazo. So in Isaiah 55,
muri Yesaya ibice 55 from verse 1 to 3. guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Here Bible says, "Oh, everyone who thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price." Aravuga ngo yemwe bafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. So the second verse says, "Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself abundance." Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Mutega amatwi muzahondi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho, nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. So this is the secret. Rero ni ibanga. So this is the solution of the sin problem of the people of the world. Iki ni igisubizo cy'ikibazo cy'ibyaha by'abantu bo mu isi. Here Bible says, incline your ear. Hano biravuga ngo nimutega amatwi. So the solution is all about to incline your ear and listen. Igisubizo no gutega amatwi yawe kumva. And then verse 2, Bible is asking, "Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy?" Umurongo wa kabiri arabaza ngo niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? People think the confession is the step of the solution of sin problem. Abantu batekereza ko kwicuza ariyo ntambwe ikibazo cy'icyaha. But you can ask yourself how many times you confess your sin. Ariko ushobora kwibaza inshuro zingahe wihana ibyaha byawe. And they think to change the behavior is also a part of the solution of their problem. Banatekereza ko guhindura imico yabo ari kimwe mu bisubizo by'ikibazo. They do offer much money. Batanga amafaranga menshi. They fast for many days. Bakiriza ubusa iminsi nyinshi. So, but what is the solution is to incline the ear. Ariko nyamara igisubizo no gutega ugutwi. Why do you spend money for what is not bread? Ese kuki utanga amafaranga yawe ukagura ibitari byo kurya? And your wages for what does not satisfy? Ndetse ukanatanga ifeza zawe ugura ibidahaza? Listen carefully to me. Mugira umwete wo kunyumva. And eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. So if you think that the way you are using is true, you need to ask the question by yourself, did I meet the satisfaction? Niba ubwira ko inzira ukoresha ari ukuri, ujye wibaza ikibazo utese naba narageze kukunyurwa. So if you didn't reach to this satisfaction, you have to doubt to the ways you use. Niba utaragera kuri uko kunyurwa, ugomba gushidikanya ku nzira ukoresha. In the same chapter 55 in this book of Isaiah, mu gice kimwe n'ubundi cya 55 muri kitabo cya Yesaya, verse 8 says, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord." Umurongo munani uravuga ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni Uwiteka avuga. So the ways of people to overcome the judgment of God is that they confess, they ask for forgiveness of their sins, they diligently pray, they offer, and even fast. Inzira bakoresha kugira ngo babohoke urubanza rw'icyaha no ko basenga cyane, ndetse bagatanga amaturo n'icyacumi, ndetse bakaniriza ubusa. But here Bible says, "My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord." Ariko no biravuga ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni Uwiteka avuga. You can ask, "Now I have found the ways of mine." Ushobora kubaza ngo nabonye inzira yanjye. But what are the ways of God? Ariko si inzira z'Imana ni izihe? So going back to the first verses, dusubiye inyuma ku byanditswe bya mbere. Here Bible says God is advising us to incline our ears. Hano biravuga ngo Imana iri kutugira inama yo gutega amatwi yacu. So when we go to the other scripture,
mu gihe tugiye mu bindi byanditswe bindi in Romans chapter 10, mu Baroma ibice 10 verse 1 to 3 also shows how people are ignorant to the truth. umurongo wa mbere kugeza ku gatatu nawe urerekana uburyo abantu batazi ukuri. Here Bible says, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Hano biravuga ngo icyo umutima wanjye wifuza nicyo nsabira abisirayeli ku Mana no kugira ngo bakizwe. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to the knowledge. Ndahamya ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. And then verse 3, he was explaining and showing everything. Umurongo wa gatatu arimo gusobanura ibintu, yerekana ibintu byose. Here Bible says, for they being ignorant of God's righteousness, Kurako naravuga ngo ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, and seeking to establish their own righteousness, bagerageje kwiyangira gukiranuka kwabo ubwabo, and have not submitted to the righteousness of God. bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. So the solution is all about to forsake our ways, and then we incline our ears to the truth. Igisubizo nuko tureka inzira zacu hanyuma tugategera amatwi ukuri. And then what is the truth? None ukuri ni iki? It is in the John chapter 3. Kuri muri Yohana ibice 3. So here is the conversation of Jesus and Nicodemus. Rero harimo ikiganiro hagati ya Yesu na Nikodemo. Jesus was talking about born again. Yesu arimo kuvuga ibyo kuvuka ubwa kabiri. And then Nicodemus was ignorant about this fact. Nikodemo ntabwo yari abizi. And he was asking, how can one goes back to the mother's womb and then be born again? Irimo bazitese ni gute umuntu asubira mu nda nyina akongera akavuka nanone. And then you see in John chapter 3, the solution is to be born again, because the first born of a humankind was corruptible. Muri Yohana ibice 3 rero igisubizo no kuvuka ubwa kabiri ko kuvuka bwa mbere k'umuntu ko ari kwangiritse. So here verse 3 in John chapter 3, hano rero muri Yohana ibice 3 ndetse n'umurongo wa 3, it says, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Haranditswe ngo Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. So let's go back to the information we all know. Kadusubire twese ku makuru tuzi. So for a baby to be born, there must be the love first of all. Kugira ngo umwana avuke agomba kubanza kuba urukundo mbere na mbere. A man or a boy needs to fall in love to one girl. Umugabo cyangwa se umusore agomba gukunda umukobwa umwe. And then this love starts invisible but later become visible. Rwa rukundo rutangira rutagaragara ariko nyuma rukaza kugaragara. And then the marriage happens. Ubukwe bukabaho. And then after the two live together, that's where they can, the lady can become pregnant, and then she gives birth. Nyuma yaho bombi bashobora kubana, icyo gihe umukobwa akaba yasama inda bityo bakabasha kuba banabyara. And then this is the progress or the steps of a baby to be born. Rero izi nizo nzira bicamo kugira ngo umwana avuke. So but about the spiritual matters, ariko kubijyanye n'umwuka byo, in the same chapter 3 of book of John, muri cya gice cya gatatu cy'igitabo cya Yohana, verse 16 says, murongo 15 turavuga ngo, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. You see, for a baby to be born, even in spiritual matters, for one to be born again, it's all about love. Kugira ngo umwana avuke no mu bijyanye n'umwuka, kugira ngo umuntu avuke ubwa kabiri gisabwa n'urukundo. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Kuko Imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. And then for a woman to give birth, she suffers a lot.
kugira ngo umugore rero abyara arababara cyane. And for us to be born again also, Jesus took the sin of the world and went to the cross to suffer. Natwe kugira ngo twongere tuvuge ubwa kabiri Yesu yikoreye ibyaha byacu bigenda ku musaraba ajya kubabazwa. So but this suffering of Jesus, people take it in vain. Ariko uyu mubabaro wa Yesu abantu benshi barawukerensa. So because after he sacrificed himself, still people are calling them sort of the sinners. Kubera ko amaze no kwitanga abantu baracyita abanyabyaha n'ubu. So but actually the solution of sin problem was occurred on the cross. Ariko burya igisubizo cy'icyaha cyatangiwe ku musaraba. So I will end explaining deep and deeper about love. Ndibuze komeza nsobanura iby'urukundo mu buryo bwimbitse. So in 1 John chapter 4, as we have read, muri Yohana wa mbere ibice 4 nkuko twasomye, so it is talking about the love. hari kuvuga ku by'urukundo. So but I will go to the verse 10. Ariko ndajya ku murongo wa 10. First of all, we want to know who loves the other first between us and God. Tugikonza tumenye se ninde wakunze undi mbere na mbere hagati yacu n'Imana. So people try to do many things. This shows they want to give the love to God. Abantu bagerageza gukora ibintu byinshi bigaragaza ko bashaka guha Imana urukundo. But they need to receive the love of God which was given even before. Ariko nyamara bakeneye kwakira urukundo rw'Imana rwatanzwe no kuva kera. So people think they have something to give, yet they are lacking. They need to receive what they are given. Abantu batekereza yuko bafite icyo gutanga, ariko nyamara bo barabura nibo bakeneye guhabwa. Surprisingly, even the parable of a man who fell among thieves. Igitangaje nuko n'umugani w'umuntu waguye mu gice cy'abambuzi. People think this parable is talking about them loving God. Abantu batekereza ko uyu mugani icyo uvuga hari uko bakunda Imana. Or them loving other people. Cyangwa se ko bakunda abandi bantu. But here Jesus was explaining how he came to pour the love towards the humankind. Ariko Yesu arimo kuvuga uburyo yaje guha umwana w'umuntu urukundo. He who fell in among thieves are we who failed to keep the law and we were caught by this problem of sin. Waguye mu gice cy'ambuzi tutwananiwe kubariza amategeko nuko dufatwa n'ikibazo cy'icyaha. And then the good Samaritan who came to take care of this patient is Jesus who came in the world to save us. Umusamariya mwiza waje kwita kuri umurwayi bishushanyo Yesu waje kutwitaho. He's the one who is called the savior, but people want to call them sort of the saviors. Uwo ni witwa umukiza, ariko abantu benshi bashaka kwita abakiza. So they think they have the love to share to people, yet they are to receive the love of Jesus. Batekereza ko bafite urukundo rwo guha abantu, nyamara bakeneye kwakira urukundo rwa Yesu. So when we read this verse 10 of 1 John chapter 4, dusomye rero umurongo wa 10 wo mu rwa mbere rwa Yohana ibice 4, it says in this is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. Ngo muri iki nimo urukundo ruri, suko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. And then verse 16 says, and we have known and believed the love that God has for us. Umurongo 16 no kuvuga ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. 17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. 17 bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka. 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. 18 ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. We shall continue with the other session. Tuzakomeza mu kindi cyiciro. But you have to know, if you have the fear to the judgment of God, this means you have never received the love from God. Agomba kumenya ko ufite ubwoba bwo kurimbuka no kutari wakira urukundo rw'Imana. Bible says that the love covers many sins. Biravuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. And then you know the relationship of a child to the parent is in love, is in the blood. Kandi muzi yuko isano hagati y'umwana n'umubyeyi bari mu rukundo mu maraso. And then the blood of Jesus shedded by his love towards the humankind. This is where we get the boldness to stand before God. Hanyuma urukundo rw'Imana rwatanzwe binyuze mu maraso Yesu yamennye.
This gives us the boldness to stand before God that we are children, we are not the workers or servants. icyo kidushizwe amaboko bwo guhagarara imbere y'Imana nk'abana bayo bitari nk'abagaragu. If you know the love of God towards your life, uramutse umenya urukundo Imana ifitiye ubuzima bwawe, if this love is perfected in you, urukundo uramutse rutunganijwe muri wowe, so you no longer have the fear towards God, towards the judgment of ntabwo God. wongera gutinya Imana cyangwa se ngo utinye urubanza rwayo. It is not about the works, igikuru si imirimo, either good or bad. yaba myiza cyangwa se mibi. It's all about the love of God towards us. igikuru ni urukundo Imana idukunda. So when we know and recognize this love, we are free from the sin problem. mu gihe tumenye urwo rukundo tubasha kubohoka ikibazo cy'ibyaha. By the blood of Jesus shedded, we are no longer sinners. We were taken from this, and then we were made righteous. binyuze amaraso Yesu yamenetse, icyo gihe twabashije gukizwa tuvanwa muri ibi byaha tugirwa abakiranutsi. And by believing in Him, we become the children of God. binyuze mu kwizera twabaye abana b'Imana. So I thank you, ndabashimye, and I hope you do follow the next session so that we continue in series. biringiye ko mwakomeza kurikirana kugira ngo tujye twumvira ijambo ry'Imana mu rukurikirane. Thank you very much. Hope to see you the other time. murakoze cyane, nijye kuzabona ubutaha.